watukufu wazalendo waislamu, Mwenyezi Mungu ajumhafadhini hanyonsi pia yajalie ikenganyi harma khairi irdimu mzidu ka harma khairi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sirejiba nu hamara ya saya ya husiana ni hawabu kodilo masiwani. Shagamrengo nukta mbili banu vitfe hadani dukayanna nge fursa yinu hamara ya saya ribehe wa muhono watanga wa hatu hujuma ifami ya hema na nyasi Fardi Yusuf haruma mji wa Bangwa Kuni ikao mzadzahatu hafariki dunia usiku wa juzi mshelo jana hadziwa haruma mji wa Bangwa Kuni. Mwenyezi Mungu ajujalia ike halala haruma rehma. Mwenyezi Mungu ajalie ike yakahenda hende haruma mparwa mwema yajalio wanahe no waduhu zeno wakaribu pia ikeba usiku wa juparwa shawende harmanzia ya khairi ho hanza Mwenyezi Mungu. Utukufu hanyu ni bahati bukodo Mwenyezi Mungu yaribayo rilio haruma bana inura ngusku ila ngamkusudi ndodini nangia fursa yinu nimwambia ni wanama watukufu hauni mweshelezie ni wanama watukufu ukaya insha Allahu wasikuwa maudu mfumbili juzi tione sabanu kana mengoni mwaze nongoyo zarajize mbwane nudingoni hauratu wasuli niyo domwichilio ye presence ya hatu harumwaze madamano bukondo rizifanya. Donc hamara ya saya nyimlohunu Paris walo Marseille ngamjumeyani erifanye haini tartibu hata yontipia riwasili harumwaze plasi bukondo kufanya zimadamano za hatu inshallah. Hoji mlifua hanyu ngamjoka nangasi haruma hawanziro haruma Komor esarsaru wasili mbaba hanu bokao kinyume ala oido la mru mba Jafar Ismail ntujoi mru dobi shangani monjonone tartibu yotum bloke atike inasi wala tati mbloke baba kanojo kainasi singujo na makauli ya kichamfu shaizo nugoza hena mwanadamu mchamfu itonzo kaeliyo. Naam, wala kana urejea wajah dora mbano ngortozi juu. Naam, donc ngamjo kane hawa iliyo harume masiwa rlona yo ketinyangu wakati kao ila dhimwikeo wakati rlonuwa unungasi haubadima kinyume ya hizo ngari jihunra o kana ngasi wenje rekhtarifiana kabisa rivurana kinyume ya zila aliswali ya kamukano wakati letwa ifala chundebili lijuyu lokali jukana mabaki ya maili haizo kwezi mabaki ya maili bokondo rujunrao sisi wangu bokondo rlo harumwaye opposition gamtsamoze soma za hangu hawakati kao karjacho hanza rudoja banu haini wakati nangamu aminukana wakati ngazimtuki aoni hunyutsodori wona daima haini wakati sha wakati ngio wajibu rijebanu haizi zuhao nezibenu hao nezenyambo na kadha uliho si wanadamu wakati karti okarshinderi juwe hauri shinde rike risubiri hojumweza mbishi yao yode maana bokao gani mtahoni swamaha na utaha hamara ya saha hajoho jumwanyu kaya reportage video yinu na utaha swamaha wajao maneju mkinani kemlembabi noyoti kusudi ya hangu sha alhamdulillahi risarsu alilensha hen yaka na hajanze swali mboso walono ripia rahakwa jashinda wa waswili shari sariswali haizo sirejeba anu hezan raboza usmani anzali shatsi dezen raboza usmani anzali bahi shadezen rabo boko hende hazini kabandu ya wangu wajangu alengoni hizo ili wanze wadabanye mujtama wa hatu na yode khatu renkuyu wokonga sinyo na nyasi watu go haizo safara leo yinu mahadisi wokondo nlona yo mina nyi ngami banu haujuzi sama suala sha masuala wokonga mjuzi so mimi wami de ujoka ubalie majawabu nje nayo
Mwanama Sobahu. Haizo watukufu. Risari wa sulimba bahanu bokon Usmani Anzali hele sentima bokodo loniyo hama wa Komor wesawa diwaze Usmani Anzali mwanadamu hindi. Wadiwaza Usmani Anzali woyi mwanadamu hindi. Yabo miminga mjunro harumwe wajibo kana njuzisi. Mwanadamu woyira mwanshi jana na juzi na leori mwanshiyo. Aha badili. Mimi ngam aminu kana kajabadili. Bal ngam rambushiwa mondondondro. Ukayembana ya hatu. Yende hata ireme vilili juyu. Kiaso kana ikoza. Namna yo kana ikoza kiasi yotosha. Jana mwishia. Harumaze rezo sosio. Nano harumaze grupu za WhatsApp. Hata memri sala ya tolwa. Wukoti tulobo harika univumbua. Vanu hatarti wuzokana mimna fiki bezo na hambanizo na renda. Unizo na dunga kadha na kadha. Kazijadunga na shaka batitabu. Woti do pando worilio. Esa mimi nga aminu kana. Yembanabo kondo ni wanao ni zona mbao. Badi yefarika ya hangu na athuma ni haumadi. Doka wongo utoari. Wahena gari lijo kauroha wa tolembelea. No mimi nga mitoari. Ni tolembelea waladamina. Hajimba ina Sobahu. Ritodo ambada vanu hatabai. Yani ya wasisi ngari aminiyo vatina hatamba shaka. Wala karjaka unjia vanu. Ye biyere irenga ya hom safarari wenda wawunu. Inu karjarenga ale returu. Nge bidozi kenro harumaza ankiliza haina mwanadamu mjimu harumazi. Rirenga ale simple. Dasi na Usmani Anzali mpakani. Yabore jakara hari mparisa. Karna ujua huichilia. Karna ujua huichilia hata mpakari mparisa. Usmani Anzali. Na mparisa timpakari msemi hononi. Azetartibu hizo zinji. Haizo watukufu. Gamjuzi so suala. Vatina utoza mwanadamu itoka oyonti adabu. Hawakati kao mimi. Tidora dicho na ngali enronro. Wanadamu wokondo warirohorao atu pri. Emanabano wabaha esu ale badili. Ando bana nzonjeni mwasulisheni. Esu ala ibadili. Nyonti pia mkawishi yokanarika hambe su ala hezevotizinu. Yama imamu wahatu onti pia wakahambe su ala hezevotizinu. Na sison tipia nga sina nyora ya hanzarendo harumaze votizinu. Chanson tipia rika hambo kaya ngaranzore hende. Sha na bakemba za shurutu. E shuruto ya mano do tokaba toka sécurisation. Ihodi honanzo ni jena swili. Wandu wakondo wanzo ndo harumaze votizinu. Wakatirlo nuonu. Ango haruma hawa hinri. Wananyasi hatarujeri hunre osukwale wa unu. Kavati mwanadamu mzimo harumasi. Ujoshinda yaone semba dalilu ya ukaya Usmani Anzali habadili. Haizo hatuarinku wakongiyo wakati ulonu wa unu. Douruvu wenji ani le silence total ya Usmani Anzali harumasu ala ya hezevotizenu. Mwanadamu ikawa haini wakati haka na udeni uvotodo heye babuha nwende italepwa. Wakati ulonu wa unu hajundu haruma uruvu. Wokoko tina bani hao. Shahasindi habandi ya wanru wasihi wajininka furusa za ukano wa wanru wakawa shinde wa hadisi mahadisi Usmani Anzali jo ya kubali. Yode khatori nkuilovani. Zodeza sababisha vabuha wanru ikaongar shukuri yao za juhudi zao malgre ulo kanangar rambua wamba ze nukto abokondo wajoko parhani hanizo ani ze resultat abokondo wajoko hanizo hindi shangar shukuri yao kamemu juhudi hao numjitolo wa hao nukangwa aminio kaya ibidire na harumaze votizini na ungwa zisi hao wende wapuwa wangu wao do sababisha baadhi ya wangu rakasina o wajuha wale mbelea
wambona haringwa nzao wende haruma voti wenda wajita haruma mkaboka na nange binwende wakenti haruma mahadisi wajoshinda waundembe zanukto bali na bali ili wajojohenda haruma ze voti zinu. Riwasuhete le bienvenu, riwasuhete bonne chance, riwabiokana na mwende ne kama swili muhundu zena tija wakondorizi hutaji yao bali ngarujo huja rijeri mangarieni na mwishiero ngarujo huja rimangarieni na singarujo henda rumaze voti sinanyi aba mibidi riju herendera taisonti haa na mkeradhi bemba biyora nshida sine mtifuoyi iritosho karucha na rendera tuheza nguo hosoni mweba na woi izo lizo rahanda karjamba karucha condition karjamba karucha voti ngaranzao voti shana bakemba nusu ya shuruti joka ikanti balu wanadamu kwa jelewa hato wakati rilo nuwa wunu na wasawa amini hukaya anzali gefreka tablu la balahi mzungu. Donc, wansi hao haruma zambi hoza hao. Wende waji trenkudi hamana damu woko kanaka wakubalambana tijocho kawiyonti. Wanama watukufu. Ngamusubu chini mwambienu kana. Wakati rulanua unu. Ngabo wananyasi. Nyezi mgadu wa hafadhi. Wakaujini katoma wakanabala kweli anzali habadili. Wende wajihundo wakati rulanua unu. Waharumweseni. Notama wanruwa mwenye. Bahize hazi zoseni. Na baadhi ya mahala ni hundo wajibu kwa wajiheleza. Ze hazizi fanyi waoimo pia. Mwasunduse waobavuni. Ngari mwambia onizo mdozi jua. Hato wakati rulanua unu. Ngwaregreteo. Shakwa tu subuti urejedi ngoni. Emana kama nanruwa nziro. Amadeka wabe kanova vandu balanga wongali hutosa giri hambango wendo wandu wangu atabi hauze roho zao na minga mzambo vanu hawomba mwike Usmani Azali ne majindu wakondo wa wakalanti za wawatimbia ozena izinu ikengwa johelewa warejedi ngoni warutadi welokano wandu wala wandu wafanya sacrifice shawatende wado wonesa miujuza ya ukanahari vanu odo walo imezi ya hao wafanyozo wanzao wadiwaze wala wananyao ngarzamba vanu na uomba mwike ngazoba dili yode mana rzambo vanu ngamjo wanama watukufu tiparo mwambiani miuza banadi vanu ukambengoni mwaze longozi ntabisha wero hangu dawa ya komori katushindo leo kananzali weti manada mwenza tambaroho Usmani Azali waiti mwanadamu boko yeho na haya engeye na roho engeye na ba imani bimana imani ya kubinadamu chide ura mnyazi ngudo toro wanadamu tora ematoho wanadamu tore communauté internationale engeye ne mbabi yo Usmani Azali wallahi ngani mlabwani na mnyezi Mungu kaya ijoka sambi ngebonzera nguhale ijoka sambi ngebonzera nguhale shema na kasambi Nabdu Salamingo ovala dawa ya kama Usmani Azali yekono haya yekono zirisao yekasikina wanadamu yekana hata mbarongo ya kubinadamu yaloniyo izonga ni mambioni mrudini reje ndonondo ilizi kentinro haruma za akili za hanyu jamto siriba anubesha ntina uvumbo wanu Usmani Azali 2016 Yaka hendar mazevotizila dene mwana nyasifa Hamisedi Ibrahima na mwenye baraka hata hawonti pia. Bahi Usmani Azali wenda yaretene wenda jumro deuxième touru hato wa 60 millions franco-comoriens haininka mru dhamana wa siasa hardi hamnika promesio kanangu jom ninka posto kadha shantu ivumbua yabo tsibiwa wa echisha wa ili wararo bahi
muhimu ya hatu ndo wafanye hazi hata harume janibu ya wandu kadha no ribelile omje mrisaidie karunduze election gardu hunika kadha ngamkodifi ya babi mirongozi yangu wanama watukufu bahi mwanadamu ya 60 millions ila franco-morien wakati Usmani azalenda atayahunda hadoro shanzala azalamba asha garjonka mrumdo aje posto baba la wewe risaru nikaze mali kajaste humrongozi wae gamjo kana kajaste hi yema hadisi bokondo yafanya dene parti jua ikatama de parti jua wode mzee wa hatu dhamana wa hatu fundi watu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi no wanru bokondo wakadingwa ni mwayabo wakaufanyeze hazi ili wajo ushinda wabalejua tena wade wasaidi Usmani Azali wanama watukufu enge Usmani Azali mwanadamu mwenzambaro timwambia nukana mjoko kamle leo banunga mboshiyo amonzo mbwema shisho hanyu nonono baba no waviro wariteza ekariru abantu kakartina zohamba na ono wafanya hadhar ndondo enge Usmani Azali namba mbanusu ya ubinadamu wa harume nafsa moyahe sambi wale joka haka monze arangu hema hayo hatojelewa kane mwanadamu yema yansaidia hojuma bwana ya kanziro wakomori wakaudonda hori hoheni mbabanu na kahenda ananifanya jazino numone zubo kundo yafanya Usmani Azali tivumbuwaye mtukufu wa hatu Mwenyezi Mungu ajo muhafadhi zuki wangu mwenye baraka Said Swali ikawa hajitolea hamanano wananya haanza yonese vakemba supleso soni mola Usmani Azali hende hanjia ruma hadisi ya henaye hajabanu wanwa hewa heya wambabani objektifu ya tungaranzo liberasyo ya Sambi na sirika waminu kana Sambi kana utolo wala ni Usmani Azali timpaka Usmani Azali hafu hawanzi niro havala nangarudori zi confirme bahinga ni mwambionu kaya wanama watukufu enge Usmani Azali mbaroho ya kiubinadamu enge Usmani Azali wanama na mpartaje video inundo nono gani mmeyoni nanyi kabisa muipartaje nono enge Usmani Azali yehona haya enge yenamba imani mbuja mwenye baraka Said Swali hirijowe jirma ya hae ikaumitsiranti hambaze njema mkondo ya zirendashi siwa shangazija haswatan yende ya jitolea ya laaniwa no wananya ya wadingono wananya enge Usmani Azali namba nongo itoka uyonti mba hikma itoka uyonti ituka hechila Sambi ili yafanyilie ola mwenye baraka pleziri ya mnike imaji ya mwanadamu konsiliatori hamadeheli ya jitolea mono wanwa mwenye baraka waka utaheke wala Abdallah Abdu Hassani otolola mwenye njambe tidaye shenge Azali na akili waka utowa mwenye ayaka utowa Abdallah hajopara mwenye bokana nzodunga na rutano nendo waringa Abdallah ho la joli bokondo ya liyo zijoto kuza mwenye baraka zimnike imaji njema shati mwambia nukana vanuka mjojo wa mambo kana kadha na kadha. Vous savez, en politique il faut savoir acter des actes na yode heli na en politique inane ikabati onto kanangu wa negocie kijojo kanziro donc gamonawe hawaiyo yabor jerengeze ezajiri kabula notamade suale ukana Usmani Azali haja hata habiraje he hanti sharia zahahe sharia hizo hata tozistehi gamdoka na katuzistehi ngufanyizo ya nzao bali wotide mwanadamu kana mrado mfanya mzaha yena ye mraja kenta do jino sanjizu kana abanu ngabo toma baba ne communauté internationale ite unajanga mjorojero muswale communauté internationale wanama watukufu shamo jini mwabenu kaya kwezi wanama watukufu mera ngombo sibanu njazia ye awi telefoni yangu tinda nja ndana ba yesoneri jonje soneri wanama watukufu yongi umuhimu wa haini mji muharmasi yelewendo Yesu ala hiyo ngamrejai neshelizoa kumorukaya harumwesu ala hezevoti zinu
namniswami baga mina mnabuo kabati mritoka uyonti uharayo suala ya ukaya na haririndi harmavoti ngamonzo suala yo ike klero harumaza akiliza hena mjimu harumasi shari haraya utonyama jamagonzi rende. Alors c'est très bien arisar kubala no kanani wanzo yende nende yo tuanza tsende nende ngarujenda terdi rejelane ibazoko elizonrabo yosu alanyiraji shawa nama watukufu na mkera dhiri mwambia nukana ze argument mlo nizo mweda mwekansi mwe hadisi danyina hoi communauté internationali na kadha badi zila side joko rengeze roho wala rahakasturi rengeze roho ya hatu izongar mwambia oni haukahori rengeze roho ya hatu dengo wangu wanu ngona mbadali iliyokana waparo shindo fanya mba presyon baba hamichoka uyonte presyon ikubaliwa shomono hateza jiri Niger juz ema kuraka jenda hata final maya leje ya siontini mwa ze amri za he wanru wa he jant militari ila hasihi hawapara ambabu tizatisa ni mu amri ya baba narambe hadisi ya ambasadori ya toile ya tukorwa emparo ishia et communauté internationale mbaba mitoka uyonti wende hata wakondane wanjia de manière brutale en confrontation avec Ousmane Azali kajaparo jiri yabonga manzono no sokaya yosu alokanardo jino sanjizi ya ukaya na hari ya communauté internationale ngwajoka ushinda wavirliye voti mtoshindo releze namna bokoze voti zodo wajoka ushinda wazivirliye mjoma rambio kanana harile jeshinga ljoko bakishaho huzimu kalauroha mtoshindo rambia ale jeshi lijoka ubalila wawake kwa roho huzimu anda livi na mkeradhi mwele ukaya sisi rilone le twara mola heze nongozinu badinga sina haki eba nunyizo mpropose waindri bandri mwambiani ese bandri kasina nyi harumali njima no mwede heta mbadili mroha nyide mwala dhimuri muziseni eba nu ehikaya mwende harumwe bana yinu abanga mrambio kananga modomo ataye condition shari sarambo kanazila rabo shimwende saoni mbio ti condition baombi hayo aba hama banga modomo ataye condition kamwende mwabo kana banuna datikadha ze conditions nge bidozi parhani kai mwende ze conditions zoka japarhani anga mjoko fanya mana banu sisi siramba karchu heda sikarja jinka mhula wala karja jinka ze votizunu kana ndo mwisho hembana hatu sisi ze mbaneza hatu ngarombo mguzi continue batino kana rejilingoni shahe nyinyi kamwende Ousmane Azali jamnikani ze conditions enga mjoko fanya ilolo suala ni muzisaoni kamwende umambanga mwendao ikauri sangaru juwao timwambia neza husuana na baadhi ya wangu waloseni ezi wahundao neletwara mobokondo eda wajunda nilo hoseni woze hazi zala dhimuwani nke wa wato nke wa shauti mwendao dwe hanti wa rumaba wangu wanzali doalo huzimubala wafanyoze ndabari na kadha na kadha bahii ngeyabo kamwende watukufu mwaswili banemana na bozinu derisala ya roha jana wanama watukufu ya tambalia na kaurendwa mruti hinu ya ukaya na haritede tibadili nga mabozinu raji kinyumezo na no njana engagement mina mru engagement na irenga da mina hena mru raka irenga dokanga rujanda rumavo teka conditions parhaniha kamra paronishi ya tirongo wa hanam na nyinraji rango muda mshashirulo nuwa unu ngujojo nifanyi la interpellation hiyo bahii sisi razevotiza swili rakazja swili esangar amino kane kaza swili zende hata zi parhani hazifanyishiha shazali ngujo fanya ufujari wahahe esede uloneze command Homa halaniyo mtipi ya rangubeti salama ya vori je hantukane bwana ya hatu badinge joudumu kena urudabala nge joudumu kena urudabala shabada khatori lunzo ngozinwiti ebanu nyinyi ngamjoko fanya jona jao rimwambia nukana zemali mlonizo mwanzo mwende mware majaju ekakwelinga nyina fikiro kana mto Ousmane Azali wallahi ngarjuto Azali
Ezanzona mjitie nro haruma zankilizanyu kana karjalala na singa sombioni ya heze na mna za ushinda rito Osman Azali. Nangar aminyo kana sisi rilo haruma bwana ratsureje idingoni ratsuparo duto kana mnyazi mwishio zedu wazahatu badingar aminio nangar jonda jusqu'au bout sina Osman Azali ngar nzoma biyo ke clair haruma zankilizanyu watukufu enga mnambu wao na mwede mwangalio wangu wakodo atende suala yinu na rudaru mwaze voti wanzwende makandida na kadha na kadha wauti wangu harumweba na yinu kontru Osman Azali hata raporo wao na mabangweni wauti wangu waparotende ya madamano wauti wangu samahani uwinji wa hao wangu wakodo wanjia dingoni wenda wanjia harumwe swale nuna wanzoma ni pile wangu na rende wauti wangu nronro hausoni harumwe bwana yino na utuwazemani za hao na ulata wakati na ulata ina ngozonti pia na umwisha waja wakaushia Barwani wakaushia Yusuf Muhammad Ban wakaushia Metro Ahmad Mahamud wakaushia mzee wa hatu Muhammad Ali Swali wakaushia wanti pia ngamjonso amihi bero zoneta ngwa warenda hipokriti na umenya ukweli wa ho wanadamu haizo sho wangu walo na wo watendea na mwede mwangalienro wauti wangu ikawa paro tendea mbana wauti wangu raparo wao na mabahanu bala bahawa hea hop wanzore ndarumu eleksio hena mresangeto ari wotoze mali ndi yake kandida na kadha ewe nyima rohoro mwaka harumwe na inu hasada nyima shababi majeni ya madasi mwarohoro mwakilo harumwe inu ewe Osman Azali kana uroha wa sababu voti Osman Azali kana uroha wa bari communauté internationale inga yabo Osman Azali ze voti zino joka kandida du Osman Azali yalo toaria mbuleye de kandida du Azala joka hanza ze voti zinu ye ujozi hunda du Osman Azali ya joka hanza ya mninke kaka turenga wa ye hauka tuheda ewe ngari mwambia oni Osman Azali solution dima Osman Azali solution dima MD waze zo kikia hamba 2019 Walowiz harumwe wizara ya ndani ya heda ula Komor ministre de l'intérieur ahamba harambia neka jabandaya hamba eba ya Abu Azali hajoka kaunduze votije na bomide ujoko utoe declaration he ujo hunra ekajafanya izo ya hamba mwishezo le jasusi lila la mbude lila la hamba mnama dumsedie nyungu ya mvinyo mwishezo ya hambano hamba ikanga mu deuxième tour akamtsha ulangu mtshayoni shami kamtsukirelewa ulangu mtshayoni shakamtsukirelewa ngani mbone babiyo ekazonrabo kamjelo kana balaka umtshayani abunga kamtsosoma shami aminu kana balaka utshayo wanjone biyo dona Azali harumanzi biyo za nyichagusu ayonu ngona akili izon zoko eli wa alaykum assalam ustad izo nzokweli hakautesha donc yabo mimi letwara mokunloni lo de la ho ushababi wambani ikawa kubali warohorwa harumwe suala yinu ni wangu wakonga aminu kana watima imamu wa hembana yinu wati Yusuf Muhammad Bana wati Barwani wati Metro Ahmad Mahamud wati mzee wa hatu Muhammad Ali Swalihi wati Swalihi Muhammad Swalihi wati hata hema zefu ikawa subukiwa jonesa harumwe suala yinu wati zuki wangu Metro Larifu shawangu wala huzimu wa hea haba nusi wanruwa he opposition asha ngarendao ebanu mkanda ni wanruwa tabangwe ni matupa rone habo wangu waja warohora ebani habarufa abantu kadhana na rende ewe ngari zamba au mweshele maudu ngamjua nama watukufu gamina suala na yuzi sabanu nrudoni yuzise kanza li maudu bwanama watukufu
ngamuziso suala hiyo hosoni mwanyi. En fait, tujanzeni rangu ni vile haruma suala rangu nune sokana. Gebidiyo rambila neze kweli nronronro. Wakati kao wanekati vumbuaze de klanzinu na rele wanenro. Amru dinre jay na mukanana rele wanenro. Kabati mro harumasi ututahaze votizi. Rijo anzaze voti. Shari johanza voti ngarudori mwambieni. Na nyina mwele wenro wakomori kaunga mrudunga ubana. Nyonti pia kamrungwa ndo ya njia ndani ndo ya wajiri. Na mweshilendo. Kahunki wa nyumba ani ngo propose wa nyumba bahiwala ujoka uhajirise nyumba hana condition ze condition zila yola dhimwede wazire dzito rangu uziwone shawe kujweda wanjio ndani warengela wakati ngewadora dzito ze condition yoke kiri haizo ngamona ukananga sinafari kaya wangu wa hili sonti pia ngarambonga ranzora ida harumaze voti show final yetabunku wokondo rolonyo okangaranzora ida harumaze voti bal ngasina wangu wokoe sango utoari ukaya sisi ngarinjia warangu ngarendera na ze condition na baadhi wokoe mkanasha kabla ya sujanga ya harumaza ngozinu nganzoro nesoze condition rangu ngeyavo harumaza ngoyizo haruma suala la hikma eulio haruma uko lindo dambo kanaka mtu ntaruma piège ntujani sinyo kananga mjio rahane jauna ze conditions za kanti haudola yesa ya kubalukanana ntsonjia alafu ya njia haruma ila suala vatino kanede hono zila condition omusoma uduarda jende ya penda mkana shazi ntibizo na kaujilinda izo za hanyu wa Komoro homdzimu wa harumanyi ujifikiria yelewendo suala hiyo bal yode suala nziro boko ngasiniyo harumwe suala hezevotizim ngabonusu watuta hawa wavumbula condition ikawa wakati rulonuwa unu ngamsubutini mwambienu kana wesawa towa zenyongaza he suala yinu esaba ha ngwamba ukana ifo كوت ريدو هرمز الكسودين بمعنى حتى إلى سؤال هذه كونديسيون شروط ركوزيتها يهودا هرمز بوتيزينو وسوا زيبا دينغو شواكا وتسهواري راميني uka atu pri wonre wotengwe jinji waricho harmwe pia jibatu sisirika bamali rahanao wamakaru makran ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وبابالانgu arfanyileo makri ngwa hudumu piège wajawari sise yasima la baturika mavigila jumoto hudumu piège nrafu ili ritijojari siya aborjar tulormo piège yabodo mbapanu bokora sulisinao wakauta waritar mapiège ri haraya abaha uwanru wao wehenda haruma wanzo wanjie haruma ye cadre de concertation ewa kubaliwa hau kwa jakubaliwa wanga mzambo wanu na mfurai nyi mwanzo mandaruma zeli somi yishoza mazinu wanga mwanzo wanruwao wakeradhi wakubaliwa wanruwao wanjie haruma cadre de concertation hiyo ide mana zidonoso wanu shebe usho wanjia eka nzalide hawa kubalia ngam amino kana nzali mwanadamu ya tsuparo stay ndongo ngujoko stay mwanadamu ya tsuparo stay sharia wanama watukufu na mwesheleye ezahunde mwana ya simetri ahmada mahmudu avoka wa raisi sambi ya tojobali liombo kana kuno ujonjahune ya chatonga sembi eshefu wangu ni paramba chubule wanjia le avoka wati suala la mahakama usharia mbaba chaka uyonsi bal ridiwaza suala hiyo ridiwazo kaya Ousmane Azali kaja kansi alindia hata 2024 ngeya jia krosho harmwe puvarinu inu haja kroshera nguhale ne suala yo kaya hagufanyo voto skwale unu inuti suala ya ukaya na yafanye vote shemu suala ya hanja trompe communauté internationale balanga bozajiri Gabon balanga bozajiri Niger jauna jaw he bismillah hena mwende
ena mwende ezazonga mwambia ekamshindi mkombo wa sécurisation ija sikarna hona haya hojari mwimilieni rimsaidieni rimtinieni mvu harmazen ngozinu ya objektifu ya hatu sinusu timpaka goshiwe mwananyasi mal islam gura mbioba nukana emakre mnyezi Mungu yoda kairi ngona haki marhaba kwa mtukufu bahi timpake tomba sider lo pouvoir minti harmo solo kanan ke harmo pouvoir esu alallo niyo ana mnaje durjo shindarire mwanada muoi wonti ezadunga wonti na haja nizo ezadunga yabo ntina haja nizo muhimu zonga zodoji japo she muhimu mwanada mu yaruha harmo yanzila yode mbana bokonga miniyo haizo Ousmane Anzali woi hamasha zawa bwa Komoro woi hamasha zawa communauté internationale wesawa mrambua mfaranta ukotsabu hayenasi hesaha mrambua yabukarjo jomba za hatu si wa Komoro ngari mrambua ononono na ngari wonao izo bokondo yafanya wananyasi wa Komoro haizo kwezi watukufu ngamrudinre jaini mwambienuka Yesu alabo kondo nuzisawo hika Ousmane Anzali ende harengeze voti zinu na mkekleri mrijibu enga mjoka ufanya ngardoka na kana uhura voti esati maberu kana buyalosha zawa besho adoshinda na dena nyantu nyantu ijo hunra hende harengeze voti zinu anga mjofanya mwede kajamnikanize condition anga mjoheda ngamjoheda sangarishiao ezila wanao il faut coûte que coûte rede babanze election zinu unu hono omele yangarjonda riali na kadha ngarjoderdera hade wanrukada jauna jaunu riali na mbo komorize kwali onondra mweni onrara mbuweze kwali shamti jemkanti mdo wa manrabo yode suala ni uzisao basi isi ngasima makini hujumwezo bokondora mbao nizobo kondo rifanyao wanama watukufu ngebidio mkeradhi mwele ukaya sisi rahamba kartuta hazevoti zinu bade kaba kanti conditions okarende hikaya ba parhani ha condition karnaho na haya hata kwamba ze conditions tazinu ngarinja warmazevoti na wale twaro kalno parholawa esemru ya tuste sharasha hewongar aminu kana paro stehi sharia shamu mraji zonga ranzori mwambeni mabioke clear kano paro stehi sharia ya tu stehi shoye yafanya shaya ruaria yafanya zo yakahanza na huende heli anzao wakano paro stehi sharia itoka yonti donc hore jedi ngoni baishe ala dernière minute ya uimari sutene mru kazina ukanzironasi shaibwe joko kaya danyi mwajitolea mwambanga mwanzo mwede Anzali to humsikiniani mchukuba lukana shilu inyama rango hitu ila tutwe marongowe yambo kana kadha shayaloba nujumoto zinisa wangu na hamba bojo na hende asindihe mrama dobi ula mwana wa fakiri mradabi ya jeba lolade ufanyeze negociation mahadisi hamaula mru ya joka humnika mba kredibilite toka uyonti yode khatware nku Ousmane Anzali ula mwanada muyemiliwa ni mamerceneri wa dziro yemru bokawa nama watukufu amomono goza kisafarini shabadu mimru msafarini kakuja kaujua mwana masubani kuroha yabo utuelewa utujibiwa warantile boti goshoba msafarini mimi msafarini haizo ngamrudini mwambenu haimilwani mamerceneri wa shonga yemru emilwani bolero ule ufanya hazi huzimu na mfanyo hazi huzimu gani mwambionu kana wakati rulo nuonu bolero ngu hadisi daina wangu maimamu makaimu wa siasa wakati rulo nuonu hatartibu ya hanza wa konvenke ya wabali ya watu harumwe pejinu nguona noye nao ngu hadisi yo daima hujumwe suala inu
ngwa hadisio daimo jume suala yinu izo elemazi sazakantirlonizo nena zinrojirlonizo shoba nanzoni mwasulishen daba doka ikamfanyo kaya Usmani Azali kweli ngujoka ujatsabuhe haruma suala jainu yafanyile wanu betizi hauyabule wanu mabahanu choka uyonti ojovira yabo wanama watukufu na mkera dhini mwambenu kana raha kamjashindo maizi au Usmani Azali au imwanada mwindri yabo msamdiwaza ye mwanadamu bukondo ya riruma hato wakati raka wasuli uno yabo msamdiwaza ukaya Usmani Azali wa mwanadamu buko kairisheto ani rahanaye wanama watukufu ngani mmeyoni nyinyi wanu mahenda harume suala yinu barisa rambu okananga mjohenda reka waparhane ya kondisyon reke kaja parhania ngani mmeyoni hamara ya saya mke clear mrambi ezo mjoko fanyada zive kaya mdu muharaziwa emana sisi ngasibana ani mwambioni nrudi nzirejei walowa hara wajoba warutumo manani kabatstabu shabanu nyezi mgugu jori nka ushinzi ngani mwambioni bagiyo ngani mwambioni kana mnyezi mgugu jori nka ushinzi harume bana yinu na mnyezi mungu hesa haribenu liya haribulemi wango yonti pia ya urambua haini mwanadamu mnafiki harume swala yinu hesa haribenu lo wango yonti pia riwarambua hesa haribenu liya hata rambu wangu mafragili rirambua memu wanul kwamba maariviste gono wango pia riwarambua ze manipulation wakono wanzoa zifanye na jaune jao vano wakati wasi uhunda ushinzi ngarjohu uhunda ngani mwambioni na nyina mke makini sina ukatsiba ni mwambieni ana mnada hivi sha na aminu kana wala wenda hula wambongo anzo wende haruma voti ikaunga rombo mnyezi mungu wahunda ushinzi hojumaze ze shuruti wazita hao wahunda ushinzi nangardu washangiria eke fursa iruhusio kanari meru washangirie shariti warehori ho eke mnyezi mungu abenze bahi na amini wajauka na vanu batu sira kanti vanu ngasinari hudumuo ngasinari fanyao ngasinari pangao tidebure ikaze kwa tizinuzi do waswili sabu ito hale insha Allahu Usmani Azali woi ngari johu mkaza mbaba hanu raye rele chui la belu la gof la fumbu nilila la mo belu ngari johu wakaza mbaba hanu eza hazori salarambia wandu zao kaya na mjue bo msedie bangaru juao kana zempade za lion hula mweseula Villefranche e famiyaho ngaru joma halani wakondo walio ngari juao na nyina mweshelo kana ye mwana mkomor wahomji wa mbeni gani mweshele zioni ya tuhura uhima ya temro wanadamu wawe mila haupeu hauwase ya wamenyeze maadili za ho wangu wao haumemu hata wawanje zibani na bonga jina enzi mwakuvreo waochido wajoka hezite maudu wakatoa wao wa mchojo ka harma enzi hotimbanai hauho liva izombivo kondo mwazitimbo harmanti ya komorio abongo nyimwe satoma mwedo mwemeya haruma daula bukoke tina hata mbanongo choka uyonti zembe umwe samwa ziwalo harume komori mbe umbi zichojori rwala marunda na mjuenro kaya bon Usmani Azali rawe romji waho mituje ikau kwa japaro hima wahuwa huso wamyo kaneze rongore do zintinjema zetwabie uzirendo raisi sambi zintinjema ngari huambi yao rawo batina hata wezite ngaru huambi yao kan ewe jijuenro lukumani bo lukuma ngobya zona mna galo wa ushitola izozikana wanru hewe wanru wabirabo ntipia ko yarenge fami yaira shambo hobarini ukaza oanaho no wana na washe na wontipia tondo mjini wa ukaza huarede misi uvurizo barini bo Usmani Azali jitwarishe
be safara yaho msafara waho wa mwisho sauja ngari jo profite harumwe shoba hashinu na singa sina shoba hashili nyima banga modo harumwe selection na mwede avec détermination eza zona mwime mwane na bano harar lo nuo rimambia ni ro daba kongwa hima wanzo anarenda harumwe selection wanti wangu hata wajo subuta separeni emavamana umtende yani wanti wangu hata walo tware damu yao ikie shawanda la komori kwamba arima kavema wenda wakaulata selection zija wajirende ha narijuhe wankadha na kadha mide mwana mikadha na kadha wajazinga manyawaro hewe ngari ju risari rambulana na ngari mrambu wao ni ndono nyoti pia mimi abatika umboso nesa tirambo manama mananyasi washimtuje ulobani de manako kusini ngumjo mtuje kakamchurongoza yembushi ya hanyila ngambao norenda notimba na hii idzihe wangu na moyo irwa hitwa ifanya ngesaidia ufasika harumenti hatenti uyoke tina mmea vanjia krizi nozon pia dezembi bokungu zitingwa harumenti ya komor mwamwimilia mdiwa zokaya Firauna wumnyezi Mungu akautahangamize Firauna deno wanru ya kaya nao hatende hasisi tabu haruma ya arudi bokondo wakawaishi mwono mavanzi ya siha ya kaulaya mimea yende hata damu isi menye maji jauna hata hizo supezo zonti pia zinjia nge mnyezi Mungu akaujayangamize mrama lobi Firauna mnyezi Mungu ajorangamize Firauna rulona ina Usmani Azali izo deza hunra ya kaumu ya Salih izo deza hunre kaumu ya Lut ngabo ero pepo wa baridi wajawa menya haini mmeya ngabo werewa ani rihin sarsari naatiya Qur'ani haba ngabo werewa balmaji ya heya rayalo huzimu ya heya yalo winguni asihi waudonranuhu yemi meyerudanda izo dezijoka udeziriske ho zihunre komor ngewambe borilona mafundi wabia zona wangu na kadha watoka weme wambe mbarongo itoka uyonchi chondo armeda ula itondo toka wasungu hawamezi ewe sabu doktori Abdul Hakimu ewe bwambeni ngari mambiao ni banyu hedi rikoma banu lamba ewe bwa amoni mbude ewe hanyonti pia ngari mambia wo Dr. Abdul Hakim ikao hemi ngusaidie mafujari wanu rimambio kana ngari huangalia uhankwa jicho bo Dr. Abdul Hakim zembi uzisaidia o harume komore na batike mrumu mbeni ujoni para bamjumwe hatu plasini hai batike mrumu mbeni ujoni para bari tifumba Abdul Hakim batike mru ujona uza ani mambio ni bana amjumwe hatu plasini hai nro nano kam jordini e banuni ni zambe banu mru joni para kamru ngana mru mzia mrene ya Abdul Hakimu zambia zitimba o haruma enti ya zibulia zendao na bungulengo na doktora ya omezi banu watukufu karjabanu rivumbua lefujari jenza shonga la lihaji homanza kabati rezo kana haringa rutoko baba makadha na kadha no wonti pia majiru ya shonga karijabanu rivumbua lihaji haurivumbua sinema ya Salimani ya tanra ya ila ya jirande mufuti haurivumbua ya manahe wala udingo heya wala ya mbahari ye tijibale amba dogola kaukajalimwa sambi ya jatulo prizo shetwanila bala kartina rimrao kabartina rutokodumbama no mwabanyi wanru mafundi wa dini na mwabeza dini ezichokiri shamtije mwimi wanuda kanari barufara rongwana ya no chide hedi amunga bukarna mba nafasi abamto yaboni mabeni rokana batike mru ujosubutan la ya dingoni hawani para hasababu kativumba kadha banga mitwari ngamjwa tika harmo mahadisi usko leo titonga harmo mrumze wa hangushan tumvu besi ha nikeza deba bala jauna jao banunge bidio kadha usiana jerdera sutene mwananya siwola banga botwama kadha ngamjwa kikomora wumru mzee wangu kome umnika hishma haku wamengoni mweno stabilite ya hinga zija kamil ikaweka harongo wawe arudi urindina amlisomi babo t'exagere bahi wallahi
tibula hambe mirongozi hebana hata tirengo wakato hambo tandi somone sahula na hula tindata timukana bomze yabo tina udo kati ndo nyinye makabulu ya hangu wede mze wa hangu shawoi wide mwanama nontumba usoti mabukanano ngodo hula minga modo huno zazorti manomze shantina huja ni usaidie harumanrongo bokonga muaminukana kasina tamradi ti juwa wala ti sukade mze wangu le roha hitabi hambabi sha umwe tamba ezaka hoitwa ni hangu tamba izoroho ya hangu yanasabisha yanaswahisha ukanabe rahano kaninjarumwe pokriza banu bomze banu wedemze ye shakara dino Henry nonga monezili abahanga mina mahamengo mine uheya jamuga mndu tuko tahajanta akili wodo yode mahaya kama mtume Muhammad wakati akaunkwa utume mtume Isa wakana mahamengo miraruho kwa utume izo dalili zo kanabu mwanadamu esati miakili ngeza barihinde ni leo mra timojo kukantia twende siwa ni mru hauya rohora ni mru baemze kadha wede mze wa hangu naga mustehi hata ize daraja zonti pia shaulo kana ushinda unrohore haruma rende haruma rongo bokontu zinka ukanangizo na ukweli au haki yomba biyonga mumeyo mtukufu kuna ujua ezasonga mshukuru paske hanelewa Wanatukanu fikina babo mjo huja na kakanede hano mtu kwambukana mjo kujaza banuti na huja izo zoni hunra damina waro damina mwanama washimawani ya dimani ikao besho kwa linga sina muda mwinji karja hadisi ye hamba na swifu ikao mze wahe uwa mengo ni mwema kaimu wahe dimani bahi harumo mdungano wa hangu mina ya hade hata nabekana ubaru kuno poroshudo jodungana deona mkomori kuna ujua paske wewe ngona tartibu yao ngotsa hoke direct ngwanzo ke harumaze kweli na bane komori yo fo amenrabo wallahi yode liana biyo de manama sababu ngwabo ngarjo na shanga jobili ribadile mentalite huwa komori inde manar konsobanu ili ribadile mbavize mentalite zani rimwabenu kana kena ukiri haini lijoka uroha mtuanza mlimbeleye alin ngali roha ulinde lijoka waswili rirohe rinjie illa kal jaswili rudanziani ngabatsali nuna rlembeleli nuno yuti namna ya maturite ya siasa na bunga rongo zao mezuki watu waze watu riwambio kaya kwezi vanreka ubwa mkano harumu bana inu hojarikensi sinanyi rimdungeni vangartoka usoma zinji nanyi norijari hundukaya hata kartusoma hata na manongo nanyi shaki nyume ya hizo hata mem ngarjungra ukanambo sesisi derim soma woni badi nsina hona haya ekati hukumulwa hasababu dezekweli haukati zamba esduntabisha de katabanga mhukumulwa batamanrabo shekatambaze kweli nani hukumulwa ekatambo kana fundi Dr. Abdul Hakim ngusaidiwa ezi bebe utujo kana Abdul Hakim ngusaidiwa ezi ekatambo kanali haji ila shetani wakati ngoja fanya sinema wale yetso wangu bebe utujo kana ila shetani mubili hata hanyon tipie mafundi wa shonga wao wajawamenye Komoro nasiba ngari wadaili yao mida mruna tende na haba nunabokana mchua na masulaha ukefundi wa dini hauye mnashoni wa dini babari haso musharabu yatojeha mtopani yadwambio kana chododo msirinino ndopa la shioni vawe mafujari wandashonga wanu bahari wasomoshizungu wajiradu kana wodu wa stara bodolo nezankili za holemengu kamili warengentia hatu wayangamize timwambia nizoba nadi timwambia kare enge mtume ado yanshi haruma hawaja hiyo hatodoba kushomsirini yabubahi osilamu ko jajo ka wasuli banu shemano osilamu wa wasuli hata wasuli wanti pia dawa yakafanya dawa yakafanya siasa yakana politiki yakaclear yakambia ukweli yode maana kao kabajati hadamu maana yakawena wanti pia wananyasi watukufu nyima some dini nyima fundi watu wa kweli na mkeradhi mjuhe muhime harumwe bwana inu riwane banyontipia inu haki ya hatu Komori ya lugha ya hatu ya hamba shikomori shati shizungu lugha ya hatu ya hamba shikomori shati sharabu yaweka kuchudorongwa shizungu
joka utunge sauke kujuheya wa kadepite maudini bari kutujorongwa shizungu joka utunge sauke kujukaya harumwe cour constitutionnelle ndini bari kutujorongwa shizungu ainsi réciproquement yizo kabati hata haki za ukaya wa yabiro harumwe shizungu hatotanganya makaulu maili ya shikomori utushundo ya tanganya mtumredo kanola de mwenzanki limwe de mumsujudiye jauna jamwende mwadoma na zabari haizo wajawa mrariani edini ya hanyu ni walimu ya hanyu ho savonto harumwe aeroport ya moro ya haha ya ila mjuse omdu mwikaza mwirwaria bahi mwijihina namu yabunganye na faida ndini wa Komoro izo dizo na kautani mwabiani wanama watukufu amjokana zeno na babanu kazimjuliani je m'en fous omweta mbezule fubani hangu njasamiza mru ya zudungazi ishia ya kanja hishia wanzo ontomwe manani ngwajojo hontomwe manani ezahazo ani maboni ndongo ngamjojo nanzishia ngari jojo hunkana randevu mbaba hanu ekamrungu ntuhumu nane unikazono ujojo nika randevu mbaba hanu dera kantiri hadisi haurinjila nezibani vanu mimi ani mwabiani ritroza lomba ngaju bala sontipia ya wu sauvage neze kufuru lonizo varuto dodokanizo sontipia neze nrabu sharita uwa rikayo harume haki gamjwao vangamduwazo kana sisi wanadamu radhulumula ne dhulma wakondora raihunra harumenti ya hatu mweda hata juzi mwono kana Usman Azali dizo hapo ipade shai ardu ya Komori hashi huza fanyeja kaanza ujo kwamba tijaundo anafungundwa malaba matui wadumnika na hosho kanabala wala mwanadamu wa kweli wala mwanadamu ulona haki subhanallah ngani mwambioni nrudini mwabenukana sisi wandu riwaniliawe daula ya Komoro riwaniliawo mipaka ya hayo riwaniliawo emishinzi ya hayo riwaniliawo ze haki za hayo wallahi ngaso harma sharia ya Kiislamu hawakati kauli kaulambo kana hubbul watanu min al-iman ngasi batina hata mbaya ubeve mbuha harma ya haki harma ya dini ya Uislamu ekarideya Mwenyezi Mungu jorelewa wade mnyambo kana la yuhibbu Allahu al-jahra بسوء لا يحب الله الجهر من القول بسوء إلا من ظلم يزم يكادو يكاجيبوا ni mru yakakubali mru yatoa yahezele jia to makaulu maziro badi uswamihi hatartibu kana emru ko hadunla sirudunla kartina tartibu shlar du sesular de rawane mruoj zaribakisha dukaya ri arambe ronese rirundu mweza nkiliza wa Komoro heki asibukodu Mwenyezi Mungu ajurumbia izori mabiani wa Komoro na mkeradhi mtilewe election njamba mtende mtilewe election ukezore joto Usman Azali ekangarambila no kweli na rijihudumu hanamna ya ukweli rigabili le fujari la shongalinu ngani mabionu kanangari johu mtoa wala na kweli shekazenda bola zinu kamnaka uparotubu hato wendo we manaye no sujudi naye wardende we kauha we jambo kanaba la garijitwa hena usiku umsafara woto dokadu hata ya unihazime mgoje la unu faransa ukodorengwa Komori du homo njodingorengwa unu haizo amtawswamaha be connexion ngiombi ni kaze yabo ntuje za jirindi ni ntuje anondo artabishao wachujuzin lo nuo na wamba Mwenyezi Mungu inshallah Mwenyezi Mungu arizidishe imani harumwe mioyo ya hatu Mwenyezi Mungu arehemu hafa Mwenyezi Mungu arizidishe watani haku harumwe Komoro Mwenyezi Mungu arimkema imamu wa Komoro wajokana watani wajokana imani hamado wana wa Palestine wajitole yao hasababu de daula ya hao hamado wana nyasi ikaungaro nao ngamshukuru Mwenyezi Mungu emano skwale onu ikanga fierté bokonga minio shanga minio wakane jusema atonga mono mwana hama Fahardin watwani bokodo njoka nangenuo ikaunga mjokana ubani wajokaziwa yaboda bana tujokaziwa hata wasaya na wasaya ngamino fahari huo na ngamshukuru Mwenyezi Mungu angwe Mwenyezi Mungu ngari muombao na ngara aminio kana ngujori jibu icho hale banu nyinyi mriremao
norandishia noritomwa manani insha Allahu ngarjore jilan eza hazo zurmambiaoni Mwenyezi Mungu natsorinka daula ya uhaki bayode jo sababisa maudu mone farika izo msumani akauzifanya nizobo kondo rijo fanye makati yao insha Allahu vatina ubanguzi warangi wa mwanadamu kutoka yonti. Aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.